Andũ atandatu marerikana ni makuite mutino-ini wa ndege mwena wa Mosop kaunti-ini ya Nandi. Ndege yo muthemba wa helicopter igwite hwaini wa umuthi mathaini ma hwaini na irerikana igukuite andu atandatu aria makuite ni hamwe na mutwarithia wa ndege yo. Kuringana na muriithi umwe uria wonire mutino uyu ukihanika, ndege yo ikwambite kurugama iri thabari-ini ni undu wa riera guthuka. Kuringana na ikari angi mwena uyu, ndege no icokire kumbuka no yagwa itathiite muno thutha wa kugutha miti na yacoka kumunda mwaki ikirikana igwire thaa 11 itigari ndagika 15. Afitha munene wa borithi mwena uyu Samuel Mukusi no uria wikirite ndeto ino mukonde augite aria makuite matire maramenyekana ona gutwika kibandi kia afitha wa ngathi ya iguru ruhonge-ini rwa uramati wa mititu guku bururi-ini nikionekanite haria ndege ino igwite. Ripoti yake hau na riu ndeto iria irarikia gutukana turarikia kwamukira ni ati munene wa borithi Samuel Mukusi ni arikitie gwikira ndeto mukonde ati umwe wa aria makuite mutino-ini ucio ni Emul Dikil, kana mubunge wa Emul Dikil niwe Johana Ngeno, ni umwe wa aria makorirwo magikwa mutino-ini ucio. Oho no kurikitie kwirikana ati helicopter yo ni namba 5YD5B iria gwire mwena ucio wa Mosop igukuite andu atandatu aria makorirwo makua hau nange aria makuite ni mutwarithia wa ndege uria niwe George Were, noho no hari na Amos Kipgetich Rotich uria ni bodyguard wa mubunge ucio na Nick Koskei uria ni cameraman. Unawituika ripoti iria tukiamukirite ni ati no marathi kana uthuthuria no urathi na mbere niguo gukorwo ikimenyekana miri ingi iri iria itarikitie kumenyekana ni yagikorwo ikimenyekana. Ndeto iria tuguthie na mbere na gukumenyithia ucio ni mutino wa ndege uria ukirikitie gwikira na no wega gukumenyithia ati bunge ya bururi ni rikitie kurekereria ndomereri ya gwikira mukonde gikuo kia mubunge wa Emurua Dikil niwe Johana Ngeno noria ni mubunge na nikiri kana ni ndomereri irerekereirio ni bunge ya bururi ni kirikitie gwikira mukonde ati Ngeno ni umwe wa aria magikuire mutino-ini wa ndege uria uhanikire uria uhanikire mwena ucio wa Mosop kaunti-ini ya Nandi. Na Ngeno ni umwe wa aria kana ni umwe wa andu a bunge aria makoretwo magitungata bunge-ini ya bururi kwa ihinda aria miaka kana athuritwo maita matatu kirumaniririo ari ta mubunge wa arita mubunge wa Emurua Dikil. Na no wega gwitumenyithia kana kumenyithia mwiroreri wa Inoro TV ati ndomereri ciigie mutino uyu wa ndege no tuguthie na mbere na gukumenyithia uria turathie na mbere na guciamukira guku kwa Inoro kana uria turaciamukira guku kwa Inoro TV. Na turia ndakorwo ndakumenyithia hau kabere ni ati speaker wa bunge ya bururi ni agikorwo akirekereria ndomereri ya gwikira mukonde gikuo kia Johana Kipyegon Ngeno uria ni mubunge wa Emurua Dikil. Na koguo ni ripoti tugukorwo tugithie na mbere na kurumanirira nayo gwitigirira ati ni tugikorwo tugikumenyithia ona acio angi eri aria miri yao itakirikitie gugikorwo igitambulika na wona yatambulika no tugukorwo tugikumenyithia guku kwa Inoro TV. Tugathie na mbere na gucakaya na family ya aria makihutitio ni mutino ucio wa ndege uria